Здравствуйте, ребята! 同学们好， Мы продолжаем с вами вместе изучать китайский язык. И урок сегодня ведут преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете я, Касымова Айпери, и моя коллега Танглиджия. 我们是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师。我旁边的是艾佩丽老师，我是邓老师。 А также сегодня с нами вместе в студии ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62, Борошева Алия и Хандышанов Алихан. Мы с вами продолжаем заниматься по учебнику «Легкий китайский язык для детей», 4-я часть. И продолжаем сегодняшнюю тему «Гусеница». 我们用的教材是轻松学汉语第4册。我们今天要学的内容是第14课毛毛虫。 Итак, ребята, мы с вами начнем с повторения слов прошлого урока. 我们现在来复习上节课的词语，请跟我读 Повторяем за Дэн Лауши. 外面，外面。 Как переводится? На улице. Угу. 毛毛虫，毛毛虫， Угу. 从，从，爬，爬，对，羊，羊，对，台，台， Угу. 阳台，阳台， Угу. 架，架，书架，书架， Угу. 箱，箱， Угу. 冰箱，冰箱， 凉快，凉快， Алия. Угу. Прохладно. 对，空，空，对，调，调，空调，空调， 看到，看到，对，身上，身上，对，很好。 Хорошо. 这是， Что это? 对，外面很好，外外面面。 Угу. На улице. 这是一条，对，毛毛虫。 Гусеница. Угу. 你喜欢毛毛虫吗？ Алихан. 我不喜欢。 Угу. 好的。从，小猴子在，对，爬很好 Мгм. 爬。 Лазить. 妈妈在， Янхай. Правильно. 台， Балкон. 很好。 Угу. 这是一个 Шудя. 非常好书架。 Книжная полка. 这是一台非常好冰箱。 Холодильник. 他在吹电风扇，他觉得很非常好 Мгм. 凉快。 Прохладно. 这是 空调。对，这是嗯哼空调。 Кондиционер. 空调也很凉，很凉。对，很凉快。 Лянкуай. Прохладно, да? 弟弟看到了一只，毛毛虫。对， Угу. 看到毛毛虫， Увидеть. 身上。对，嗯哼身上。 Итак, ребята, сейчас мы начнем с вами вместе читать текст. 我们一起来学课文。
请跟我读。 Читаем за Дэн 老师。外面太热了， 外面太热了， На улице слишком жарко. 毛毛虫从树上爬到了阳台。毛毛虫从树上爬到了阳台，非常好。 Гусеница из дерева приползла на балкон. 它爬上了书架， 它爬上了书架， Она залезла на книжную полку. 这里也很热。 这里也很热， Здесь тоже очень жарко. 它爬上了冰箱， 它爬上了冰箱， Гусеница залезла на холодильник. 这里不凉快。 这里不凉快， Здесь не прохладно. 它爬进了空调， 它爬进了空调， Она залезла на кондиционер. 这里太冷了。 这里太冷了， Здесь слишком холодно. 它又爬到了地上， 它又爬到了地上， Она снова спустилась на землю. 小鸡看到毛毛虫， 小鸡看到毛毛虫， Цыпленок увидел гусеницу. 想吃它。 想吃它， Захотела съесть ее. 毛毛虫说 毛毛虫说：“别吃我， 别吃我， 我不好吃。 我不好吃。 Гусеница сказала: «Не ешь меня, я невкусная». ”现在我们再读一遍。 Давайте сейчас прочитаем еще раз. 外面太热了， 外面太热了， 毛毛虫从树上爬到了阳台， 毛毛虫从树上爬到了阳台， 很好。它爬上了书架， 它爬上了书架， 这里也很热。 这里也很热。 它爬上了冰箱， 它爬上了冰箱， 这里不凉快。 这里不凉快。 它爬进了空调， 它爬进了空调， 这里太冷了。 这里太冷了。 它又爬到了地上， 它又爬到了地上， 小鸡看到毛毛虫， 小鸡看到毛毛虫， 想吃它。 想吃它。 毛毛虫说 毛毛虫说：“别吃我， 别吃我， 我不好吃。 我不好吃。 很好， Хорошо, замечательно. 现在我们来填空。 Сейчас мы с вами заполним пустые места. 外面太热了，毛毛虫从树上爬到了。 外面 Куда она приползла? Янтай, правильно, на балкон, да? Мгм. 它爬上了，书架，对，它爬上了书架，这里也很热。它爬上了冰箱，这里不凉快，它爬进了， 空调， 这里太冷了，它又爬到了地上。小鸡看到， 毛虫， 想吃它。毛毛虫说：“别吃我，我不好吃。” Мгм. 现在我们来做练习，看图片。 Мгм. Сейчас, ребята, вам нужно будет заполнить пропуски буквами, изображенные на картинке. 冰箱鸡，很好， Мгм. Холодильник. 床头柜 哎，对， Мгм. Тумбочка. 沙发是哪个 C， ？C。 Правильно. Диван. 衣柜 F， A，
Подумайте. 对 A, правильно. Мгм. A Шкаф. 桌子 F Да. Теперь F. 桌子, 桌 стол, 子 да? 这个 Мгм. 就是 Это? 这是桌子桌子.子. Правильно, это стол. Мгм. 书架 И. 一，很好。嗯空调 G B Кондиционер. B. И последнее. Чуан. Кровать. Мгм. 请看图片做练习。 Посмотрите на картинку и выполните упражнение. 这是笑笑的房间，笑笑的房间里有什么？ Это комната Сяо-Сяо. Что есть в комнате у Сяо-Сяо? 小小房间有 Мгм. 书架很好，有书架。 Книжная полка есть, да, в комнате у Сяо-Сяо? Что еще есть? 笑笑的房间还有 Чуан. 床， Правильно. 对， Кровать есть. Еще 桌子 桌子很棒。 Правильно. 还有吗？ Стол. Еще что? Как будет стул?椅子 Идза. 椅子非常好，椅 Отлично. 子。 Мгм. Итак, сейчас, ребята, давайте вместе прослушаем историю. 我们一起来听故事。毛毛虫变蝴蝶。春风吹过来了，唤醒了树洞里的毛毛虫。春雨下起来了，毛毛虫看到了树上长出了新的绿叶。太阳升起来了，毛毛虫的小屋变得暖暖和和的。毛毛虫感觉舒服极了，它舒展一下手脚，它掀开身上的棉被，展开美丽的新翅膀，快乐地飞进春天里。Итак, ребята, на этом наш с вами урок подошел к концу. Спасибо за внимание. 以上就是我们这节课的全部内容。再见。